Uyingenza ukuthi ake nibele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ulicindezele usubscribe uzokwazi zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke ile channel. Uyingenza ukuthi eLimpopo sekuthunyelwe-ke kuyo-check ingqondo lo wesifazane umbona-ke kule video ubulala ingane yakhe yomfana ngoba-ke ethola isoka elithi-ke alimfuni umuntu onengane-ke ngoLwesihlanu. Kuthiwa-ke igama lalosisi uMapheko-ke Mfulelo uboshwe-ke ngalo-ke oLwesihlanu wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bayakhuluma ngolu daba ey'nkundleni zokuxhumana. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizwe lwakho ukuthi umzali onjani ngampela ongabulala-ke ingane yakhe eyizala ngenxa nje ukuthi lithi isoka alimfuni kumuntu-ke onengane. Nange ubongeka Simangele uthi-ke welo sisi unesikhathi-ke sokudlala yazi shuthi-ke ubengayithandi yebo. Nangomunye uthi-ke hawu ngeke akaphilanga kubuhlungu kanje ukuthola umntwana nkosi yami. Nangomunye ukuthi isebenza kahle nje ingqondo noma-ke isebenza kahle nje ingqondo la. Nangomunye uthi-ke ushekhelana. Mina-ke sengifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala ngapha kwe-comment section. Usisi-ke nguyena lo ovela la kule video. Mina igama lami ngumsizi aka inkosi admin.